Here Bade RRC Air Commander Janab Master Tawheed ताई आरन मुजरम मजे कैसे हदरा की वो फल ये तफद्दल मशकूरा अस्सलामु अलैकुम दिने नसे चौये सेला नथाव नसंगा कुन्नी अम्या बिदु तिशी से या अतीबे नौजोशी नबती रोहिंजा के दिए तमरो या असी अफे पैसिया शी ये चमा आगे पीने दुई आगे पीने दुई मीठे निधाने शीदो रोहिंजा लुम्योम्या यखाई लुम्योम्या न्यू लुम्योम्या दाइना लुम्योम्या समो लुम्योम्या मरावा लुम्योम्या हेनु लुम्योम्या सादी लुम्योम्या आलो लुलाबी तैयार न ताऊ याशी से यहीं चांसवा अतु शिंदे लतवे निधाना ये लगाओ आलोई ओए सीधे म्यागो काकोयना फिबारे मिमीरो एआसेने एरो जा मजाखना ताइवेम्या फिबाबी मजाखना ताइवेम्या फिबाबी ए अजबा तोम्या दुम्या चासो खेलोले लगाओ ई तफवेम्या चासो चिम होबे अयदा बिदुम्याला चासो शी दयायाशी लेले मजाखना वाराफे शौचा गंगवे जेजाचे अदीदी थोबियाले शीदिगो तेशी यावारे नबंदी अयदा बिदुआ जकेंगाले मीदी अखामा फाशी तफेशी नैसेशी मशीकेदो नादुले अयदा बिदुम्या फाशी छे तफेशी म्या जुलोमी महबाजो गदी प्युलो वारे एआदे तीशिया तोदा अतिदो तोदा अति पावेचे नीदे अयदा बिदुम्या अनेफी सोये मुकेवे स्वाफी लोलोसो खई तोराना ये तो खोब्यू बेधा भी फिजाने असोया ए अचेबत याशिया नेया म्याने अनीपा वेजने अयदा बिदुम्या खली तोरा लोले अथु तदीब्यू गयू साइ तोला या तला अतिबे नोसो अबादी नंबर 2 रोहिंजा के दिए तमरोई अमी प्यासे ये इंडिया नाइगा निबो नाइगा ने बांग्लादेश नाइगा मा खोवे लादो दखे असुयो एने अब्या फाजीची तब्याची जता बिदुब्यागो नेसी फाजीची तब्याची त्याबेसोची म्या सादी याजुब्या चुलो ने शिवादी दोनो लगाओ चुलो गेदी याजुब्यागो मिमीरो एया असे अफेवा चुलो खेलके दो मतया सुसवेगा नाइगा अफे सिनाई आयो लेजोसिया तमी ये तेया तिमा फिसिरो अप्यो मुम्या फे नाइगा जाम्याना फे महौममा वादाफे ये दा फोब्याची तदा फिजो तेब्या लाइबारे अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह फीक और भाई बेसुंद चौकर यारे बरमे तुम्हारे मजे आ रहे हता हो दिए यार तुम बेसा कुछ लेके और पूरा रहेंगे तो यो और हता बुद्धि चोरे ऐसा करे फिर बाद आरआरसी एयर कमांडर जनाब मास्टर अमन भाई ताई आरआर मुजरिम मजे हता रखी वो फल ये तफद्दल मशकूरा Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are called Rohingya Salvation Army, gathered not just to remember our suffering, but to reaffirm our commitment to the truth, justice, and dignity of our Rohingya. For decades, the land of Arakan has been torn by conflicts, mistrust, and oppression. The Rohingya people have faced unimaginable hardship. The entire villages have been burned down, millions have been displaced.
Families have been divided by borders and generation has grown up without citizenship, without peace and without hope. In recent times, the situation in Arakan has worsened once again. The terrorist Arakan Army, AA, which claims to fight for freedom, has turned its weapons on innocent Rohingya civilians. Villages have been attacked. Our people have been forced to flee their homes. The voices of Rohingya victims are silenced under fear and false narratives. In May 2, 2024, in Hoyaseri village, in Bitidan Township, Arakan State, Arakan Army AA terrorists killed about 600 Rohingyas, raping, shooting, beheading and slaughtering. When the terrorists AA face losses on the battlefield, they discuss their casualties and civilians' deaths to gain sympathy. But when they kill Rohingya men, women or children, they label them as members of the Arakan Rohingya Salvation Army, ARSA Army. This cruel manipulation of truth aims to erase accountability and deepen division between communities who have suffered enough. Let us be clear, we ARSA Army are not criminals, we are not terrorists. We are sons of Arakan, fighting for the rights, dignity and safety of our people. Our struggle is not one of the hatred, but our survival. Our cause is not for power, but for justice. We fight so that the Rohingya may live freely in the ancestral land with equal rights and respect alongside all other communities of Arakan. We call upon the international communities, humanitarian organizations, and human rights defenders to investigate all the crimes being committed by the terrorist AA Arakan Army. The suffering of the Rohingya must be no longer be ignored, and the atrocities of Arakan Army must no longer be hidden behind propaganda. We do not seek war. We seek peace, a peace built on truth and equality. We do not seek revenge. We seek justice for every innocent life taken. We fight for the generations yet to come, so they may live in an Arakan free from fear and oppression. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.